Ka North Liberty Higher Secondary School Jawai, kalayo manajmi kemari ka West Yente Hills District siya ka state level, haki artili ki kardan, kata ka under 17 juki kantay, barka under 17 juki shenrang, karba ka Dominic English Upper Primary School Namdong, kan mi kemat haka kardan under 15 juki shenrang, haka lempung ilakai ki kana school, ka Subroto Mukherjee Kop arjara posau. Tanya kalawan hadin bagi ki artili ki school, kilalong kiladu haka jinya kun final, benda kasgi ke arposau tarik ujal leu haga district level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament arjara posau. Bala penyait deka office new district sports officer West Yente Hills district hamadan kiang namba stadium Jawai. Haba pai syaka jinya kun final haka kardan under 17 juga kentei. Ka North Liberty Higher Secondary School kalalaban pelim dah nyoko la North ika kiang nangba government Higher Secondary School Jawai. Haka kardan under 15 juki shenrang ka Dominic English Upper Primary School Namdong kalalaban pelim dah shikol la North ika Saint Dominic Higher Secondary School. Ia ketika shikol layo ban tep do aibor walang haka menit bahanyo. Kadba haka kardan under 17 juki shenrang ka North Liberty Higher Secondary School kalalaban pelim dah arkol la North ia ka Government Boys Higher Secondary School. Ia kikol na ka North Liberty latep da Ujenial Rosmud haka menit bapra badurayo marbo haka menit balaip khandai paling bakini ki arkol kala penlong sendan ia ka North Liberty banyura ia ka namladu ia ki kusnam syakinong job la sam do kongsan juga negasngi ba wailat miki shela MLA ubadir chairman ka Meghalaya Urban Development Authority nega muda haka jendalang UDSO ba ke pasa working president ka WJDSA ba EMH pasa vice president ba Patrick Lamare nalor ki wede ki brachak khot ngubha.